Whaatalo watu talafola Radio Samoa i le nei tae au, usi mai lau whaafonga o talo le asolua. O le awha au popo tau si mai ma whaatau sanga i le lisi e mawhai ai o na vave maua wanoa nofo mau i New Zealand. A matatu i le asa tofi nei, o leo le atu i ai ma tau si mai le sitala. Lea whaatau sanga i le green list, lea e whaatanga i lato nei o mai mai atunu i whafo e whaatu muina nisi o wanoa whai ngā luenga. Ma mausali ai le anga wa aita i alai ma whaiona whaatalo sanga i o lato nofo mau. Whaamautino mai fo ila Minister Immigration Michael Wood, o lo o au fia ai matau si mai whaapia whaato sanga o lo i totonu a New Zealand. O lea fo ila atu i ai ma fo mai whaapito e le o iai i lea lisi le taiminei. Ma e alo ia umalea amata mai lea sa tofi. E se mai au nanga tau le soifo malo loina, o ave pasi ma ave loli o le a whaapia fo i o na mau awanoa ai, e ui e na o sina taimile tu mau. Mai le fale tupe tu totonu o le Reserve Bank i lana mai tau, a ofisoa soani ai le au mai o tangata mai fafo i ngā luenga ma le sapalai o lona lavaia maketi. O le a siti ai fo i male mana o i mea tō tino iei fale maisi. A o talia le lei ai le National Lea Wha o Poponga o lo o ia tu ua ia le malo i le whai mea tu. O le o ngā tatono le tausanga fō e to e ilo ai le Green List. O le a whaasata avale i lunga o le matawhanga a Muriwai i taimi o fianga. O le whaaiunga lea mai le Auckland Council ma e se fulu fitu aso le umi o le sā. Mai le sui al pūlenga o se whaaiunga o whaia o na o le ono la matia mai mū, ai mai se le saunga le mū o tangata lauteli. O lo langolangoina le pulesili o le Regional Parks, Scott De Silva, le whaaiunga o whailo mai o na o le taimi lea e tumutumoi tangata il matawhanga. O le whaatanunga le Auckland Council e ta tawana paka umata avale le kāpaka, ai sa vavalia nga il matawhanga. O le sae a mata wha mamalu mai leitu lai valu. O le tae au le aswhareile le asotolu se fulu o te sema, se ia ulia leitu lai valu o le tae au le asungafua, se fulu wono Januari lua whelua tolu. Ua toe taliu mai i whanua soia le Defence Force, sa koleni ina le whaitau se lau o tangata Ukraine mo le taua. Se lau luas fulu wono fita na taunu ana nafi, i le mai ai o le tolu ma sino ngā lulua i Peritania. I lea o tawino fita Ukraine nei e le oni leo po oni sui fo o le militeli, ma oni a o nga umai tā pena i mo le taua malusia. I le reporti ala talata i le fitu se lau tangata Ukraine na mawhaio na manuia mai neito o le ninga, e au fiei ma tangata whaifa atoanga, ini sinia, ma le au faufale. O le fesoasoani le nei a New Zealand ia Ukraine o le a wha au pea, ma e ono sfulu wono isi fita o le ata pena, e o i le masina fou. Mai le sui al whainga malanga, o lo o la tau whaataunu ina lava le mana o le malo, ma o lo o le lei o na whaatino ina. E le o whaingo fia le nofo ma whaitau aso o tatoe tāle kerisimasi, a o lo o whaatali lava fo ise tali o tālo sanga o visa tawhau. A o toe se fulu lua aso o le kerisimasi o ripotia le mautono nisi o ainga. Ona o le alava ele i maua mai se tali le immigration i visa tawhau na whaatalo sanga. O le tolu vai aso talo ai na whailo mai ai le immigration e tusa, ma le tolu se fulu faa fetalo sanga o visa tawhau. O lo o whaatali le ilo. Ai toi titi valu se fulu afe visa wa umo na ilo, talo mai le masino au kuso. O lo i oele immigration e moni wa tuwayo na whaangayo i visa, ma o leo lo avela na whaamua mua talo sanga na tau a au, ia au kuso ma se tema. Tau tino fo ile immigration o lo ngalu loe malo sila au whai ngalu e ngele tau whaangayo ia, o le tele na wau talo sanga. O nisi wa lewa na whaatali talo sanga o lea na o lava ile au tia square i au kilani, ma whaaleo whaalawa i tele lo lato mana onga, o le fia mafuta ma matu o lo i atunu umamau. O le masina tāluai, na sa wai tālai o atu le tolu masina, o le lo tea le silia ma le tolu wafe tālu sanga, o na ua whaale tonu le system. A tala muli, ua tālo sanga le pale mia yana minister le kāpeneta, e toe wa ava ai a lato wha mua a o iai i taimio malo longa. O la sawarailo a amata malo lo ai ma o lo mana o Jacinda Ardern ia wha au ngā lea taimi, e toe wa ava ai i polo kalame wha ale tū la fono. E le imanino po o ata ia lau lo tau la iai pau o lea, o ni wha atanunga o lo vali mai eile ta tau o na matua wha mua o le tamau ainga. E le i whaingo fiele nei tau sanga le Labour i wha ai unga o palota le One News, e pe ona sa waile kwa ua ana palota maua, a toa ai ma le sau i lalo le tali tonu ina e tangata o tamau ainga. O le tau sanga phone sau noai fo il pale mia, o le ato e wha atu langa ai lana au waa. O tala na o le nei tai au, manuia le nei aso.